is it. If it's on top, we're surely playing it. Providing you with all the top trance DJ mixes. This is Trance Tremors Radio. Ibihe byiza kuri tugiye kubana amakuru ya Showbiz Live ku isheni ya Casas Today kuri uyu munsi ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka ni wa wundi ni 2024 ku munsi wa kane w'icyumweru. Amakuru yacu mu myidagaduro iwacu mu Rwanda ndetse no mu mahanga agiye kwibanda kuri izi ngingo zikurikira. Ni DJ Phil Peter usanzwe uzi mu muziki ndetse no mu itangazamakuru yashyize hanze album nshya ahishura ku cyerekezo gishya cy'umuziki we aho ari kwerekeza muri iyi minsi. Naho igitaramo Fireman afite i Dubai cyasubitswe, naho kandi Kivumbi yatangaje abahanzi 9 bazamufasha mu gitaramo cyo kumurika album ye nshya yise Ganza. Umakuru turi buze kumva ku buryo burambuye, turi buze kumva n'inkuru ya Isango na Muzika Awards aho abanyamakuru batoye abahanzi bahize abandi mu mwaka w'ibihumbi 2024. Bruce Melody we rwose ahagaze neza, yageze i Kampala aho agiye gutaramira igitaramo cye, agitaramira abakunzi be n'abafana be. Naho kandi turi buze kumva inkuru y'uburyo sinema yahinduye ubuzima bwa Digidigi. Nitwerekeza hanze gato y'igihugu cy'u Rwanda, icyo turi buhasange inkuru y'uko urukiko rwategetse ko indirimbo ya Adele ikurwa ku isoko kuko yayibye. Bari kumushinja kuba yaribye iyi ndirimbo. Turaza kumva amakuru ku buryo burambuye, aho tutari buze kwibagirwa inkuru ya Jennifer Lopez. Ubwo Jennifer Lopez yabwirwaga amagambo akomeye na Davis, umwe mu banyamakuru ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigatuma Jennifer Lopez ayakoresha mu buryo bwubaka, anashimira abafana be bamaranye imyaka 33. Stay awake, ndaje gato ni ya saha y'uburyohe, ya saha y'ibyishimo, ndaje gato n'ingaruka sinkubure. This is it. If it's on top, we're surely playing it. Providing you with all the top trance DJ mixes. This is Trance Tremors Radio. Ikaze mu makuru y'imyidagaduro mu buryo burambuye. Uhawe ikaze mu isaha y'uburyohe. Umuhanzi ubifatanya no kuvanga imiziki ndetse n'itangazamakuru DJ Phil Peter yashyize hanze album ye nshya. Ni extended play nshya cyangwa se album nshya ya DJ Phil Peter yise Philippiano, iriho indirimbo 5 aho yashakaga gufasha abanyabirori mu mpera z'umwaka wa 2024. Harimo indirimbo zakunzwe mu bihe byo hambere ariko zahinduwe mu njyana y'amapiano, ndetse ziriho zose ziri muri uwo mujyo. Indirimbo hafi ya zose ziriho zakozwe na Logic Hit It, uri mu batunganya indirimbo bari kuzamuka neza cyane muri uru ruganda rwo gutunganya umuziki. Nubwo mu minsi ishize uyu musore w'umunyamakuru ndetse akabifatanya n'ubuhanzi bwe DJ Phil Peter no kuvanga imiziki kwe, nubwo bari baramwibye YouTube channel ye, ariko yagaragaje ko yari yaratangiye n'ubundi icyerekezo cyo gushyira ibihangano bye ku zindi mbuga zitari urubuga rwa YouTube gusa. Naho rero igitaramo Fireman yateganyaga gukorera mu mujyi wa Dubai ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka cyamaze gusubikwa mu gihe haburaga iminsi mike ngo kibe, nubwo uyu muhanzi we yari atarava mu Rwanda ngo yerekezeyo. Byari byitezwe ko Fireman azaba mu gitaramo icyumba cya Lab ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2024 yerekeza i Dubai aho yagombaga gutaramira ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Andi makuru dufite kuri uyu wa kane wacu cyeye utunganye, abanyamakuru batandukanye mu Rwanda bahawe umwanya wo gutoranya abahanzi bahize abandi mu mwaka w'ibihumbi 2024. Mu bihembo bya Isango na Muzika bigiye gutangwa ku nshuro ya 5. Ni mu birori byabaye ku mugoroba ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka muri Kigali Universe, byitabiriwe n'abanyamakuru batandukanye b'imyidagaduro mu Rwanda, yaba bandika, abakorera televiziyo, radio ndetse n'abasanzwe bazwi ku rubuga rwa X. Mbere yuko abanyamakuru bahabwa umwanya wo gutoranya abahanzi bahize abandi, babanje kuganirizwa n'abateguye ibi bihembo ndetse n'abafatanyabikorwa babo. Mu babaganirije harimo umuyobozi wa Isango Star Letitia Mugabo, Grace Ubaruta usanzwe ari umwe mu bayobozi b'ishami rya Detishewere muri Afrika, ndetse n'abanyamakuru Tesi na Kalexi bakora ikiganiro Isango na Muzika ari nacyo gitangirwamo ibi bihembo.
naho umuhanzi Kivumbi King akaba n'umuraperi uri mu bamaze kubaka izina mu Rwanda yatangaje urutonde rw'abahanzi batandukanye bazamufasha mu kumurika alubumu ye ya kabiri yise Ganza. Ni igitaramo giteganyijwe ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka, kizabera muri Kigali Universe mu mujyi wa Kigali rwagati. Abakunzi b'ibitaramo nicyo gihe niwo munsi wabo. Tuganiye mu ruganda rwa sinema ho wasangayo Norbert Regero usanzwe uzwi nka Digi Digi, yamenyekanye cyane muri filime y'uruhererekane ya Papa Sava, ndetse kandi uyu Digi Digi ukomoka mu karere ka Nyarugenge yamenyekanye nk'umukinnyi mwiza muri sinema nyarwanda nyuma y'igihe gito yari amaze yigaragaza mu makinamico yanyuzwaga ku maradiyo nka Contact FM. Numwe mu bakinnyi bahorana udushya muri uyu mwuga ku buryo ari mu bakinnyi batarambirana habe na gato. Benshi bakunze imikinire ye muri filime ya Papa Sava, nyuma agaragara no mu zindi nk'iza Zacu TV na Seburikoko n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye harimo nka Yohana. Si ibyo gusa, byatangiye kera Digi Digi yiyumvamo impano yo gukina filime mu mashuri yisumbuye mu buryo bworoheje, ahera mu makinamico nk'uko yabitangarije itangazamakuru. Yatangiye kujya mu makinamico y'amaklub, mu baskuti ndetse n'amatangazo yamamaza yacaga kuri radio Contact FM. Inzozi zaje kubimamo rero za Digi Digi ubwo Niyitegeka Gratien usanzwe uzwi nka Seburikoko yahamagaraga Digi Digi muri filime ye ya Papa Sava nyuma yo gukunda ubuhanga yamubonyemo, amusaba kujya mu mashusho ya filime ye. Naho Uwitaha Iwacu Bruce Melody aherekejwe n'itsinda rigari rya Symphony Band ndetse na Coach Gael mu ijoro ryakeye aho agiye gutaramira igitaramo cye mu gihugu cya Uganda. Iki gitaramo byitezwe ko kiri buze kubera mu kabari kitwa La Cueva ku itariki 19 arizo z'uyu munsi kuwa 4 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024, akagihuriramo n'abanyarwenya barimo Dr. Hilary Okero, Ticha Mpamire, Kotilda, Napoleon n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ndetse kandi akomeje no kwitegura igitaramo i Kigali aho azasogongeza abakunzi be n'abafana be kuri alubumu ye yise Colorful Generation yitegura gusohora ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 2024. Naho twerekeje hanze mu mahanga, ibihari byo ni ibingibi. Dore ibitwakiriye mu mahanga ni ibingibi. Urukiko rw'ubucuruzi rwo muri Brazil rwategetse ko indirimbo ya Adele yitwa Million Years Ago yakurwa ku mbuga zose icururizwaho, ngo kuko uyu muhanzi wo mu Bwongereza ngo yayibye. Umuhanzi akaba n'umwanditsi w'indirimbo wo muri Brazil witwa Toniho Guilherme. Glaze yavuze ko indirimbo ya Adele yakunzwe cyane mu mwaka wa 2015 yashishuwe kuye yiswe Mujerez, yaririmbwe na Martino da Villa nawe muri Brazil. Ni mu rubanza rwabaye ku itariki 13 z'uku kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2024. Hasabwe ko inzu zitunganya umuziki za Sony na Universal zireberera inyungu za Adele gukurikiza icyo cyemezo, bitaba ibyo zikazajya zicibwa ibihumbi 8 by'amadolari y'Amerika kuri buri gikorwa bazajya bakora kuri Million Years Ago. Aho kandi se umukunzi w'imyidagaduro nyarwanda wari uzi ko Bebe Cool ari mu mushinga wo kumurikira alubumu ye nshya i Kigali? Dore uko gahunda imeze. N'umuririmbyi w'umunya-Uganda Moses Sari wamenyekanye mu muziki nka Bebe Cool yatangiye gushyira hanze ibihangano bigize alubumu ye nshya ifite amahirwe menshi yo kumurikirwa mu mujyi wa Kigali. Uyu muhanzi wamamaye mu muziki mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba yari amaze igihe kinini atumvikana, ndetse bamwe mu bakunzi be bazwi nka Kagame Family bari bamaze igihe ku mbuga nkoranyambaga bamwotsa igitutu bashaka kumenya ibyo ahugiyemo. Ni Dr. Kintu Muhammad usanzwe ari umujyanama w'uyu mugabo yaganiriye n'umunyamakuru w'igitangazamakuru Igihe ko bamaze iminsi batunganya alubumu nshya bitegura gushyira hanze mu minsi ya vuba, bakaba bateganya ko yamurikirwa muri Kigali. Alubumu ye yayise Break the Chains. Nizere ko izakuryohera ikakubera nziza cyane kuri playlist yawe, ukajya uyumva ukumva neza cyane ubutumwa yakugeneye n'injyana nziza yagukoreye. Na makuru ya Showbiz Live wari wateguriwe n'isheni nziza cyane ya Kansas Today, Erinore Mumfura, Silent Fire, Tiomaye na Billion, African Black Dreamer Boy and Joy Speaker Boy alone to make a lot of colors, Jimmy Soma fit antagonist. Stay awake, stay happy, don't sleep when you got him. Hug life for I am alone. This is it. If it's on top, we're surely playing it. Providing you with all the top trance DJ mixes. This is Trans Tremors Radio.